then home must be a place we all can share. For even with our differences, our hearts are much the same. For where love is, we come together then. Teu tato, solema natu resta mata. Mano te tu e tu al mero Tafesilafai. Langa e fai mei stanga te fa pei ma ho istra o mea na fo ma ile o ta manoa. E alo e o tele tu pela mau. Ale ama tu tongi o fai loma. Ta to ho istra na taula no ta sanga o afia. Ta to fa ti ho. That's prayer. From the individual's point of view. That perspective is very selfish. From a way of Tafesilafai. The moment to prepare, Tafesilafai itself is bringing people together. Elea. Purposeful me in find one more alpha. I say to bring people together. We thank God and we welcome people into our midst, whoever they may be. Po ai altanta. E inu le fafitai le tato fino in malu. E inu vai po le tato kape. Alo famia ya tua. Ole au tūru nai lo tau fino talo. Ile te fai stala e mio stalo. Pe fa pe fen talo pe tu nunca pe a tu ya pe oso ngā po la me pe tu sa pe no fonalo. Ile te fai stala pe fa pe fen tali mai le tua. Pe tali mai nei, pe tali mai tai au, doesn't really matter. Ole mea mana. Lea. A e alu le tu. Au e tana koe. Au e tana. Ia ilo. Ole lalang tele. Mana o biela o sosan. A le fai mai tala e. Tele i ole. Ole the harvest is great. There are few workers. But when we pray for that individual. It's the time of the boy. Ala faya. Ai te o lea. Mo le isi tangata. E maua ia. E maua lo le isi tangata. Then be assured that you will get it also. O le alofa te o foina.